نشكر جميع من قاموا بمساعدتنا وحمايتنا. And I'd like to extend my thanks to all those who provided protection and assistance to us. Dan huwa Faraj Rabti, wieħed miż-żewġ piloti li 6 xhur ilu meta kien ordnat li joqtol lil niesu billi jibbombardja żoni bil-jet fighter tiegħu irrifjuta. Qabel telqu lura lejn pajjiżhom wara 6 xhur jgħixu fil-barracks tas-soldati f'Ħalluqa, iż-żewġ piloti rrakkuntaw l-esperjenza li għaddew minnha. Orders were issued to us on Monday 21st of February عند حوالي الساعة 4 مساء around 4 p.m. بضرب مجموعة من الليبيين في جهة الجاليات الشرقية to bombard a number of Libyans in a place called Garyat Sharqiyya. Il-Kurnell Faraj Rabti spjega l-ordnijiet li kienu rċivew mingħand il-Kmand ċentrali Libjan. Iżda wara li tkellmu flimkien fuq frekwenza segreta iddeċidew illi ma jobdux. Wara li telqu minn bażi qrib Żuwara tajru l-ajruplani tagħhom fil-baxx ħalli ma jaqbadhomx ir-radar u meta resqu lejn Malta talbu l-permess mingħand it-torri sabiex jinżlu. طلبنا منا المساعدة بالنزول. And we requested assistance from the control, the tower control. واستجاب معنا في الوقت بسرعة. They responded very quickly. قمنا بالإنزال في الجزيرة مالطا. And we landed in Malta, the airport. والحمد لله لم نندم على هذا الاختيار لجزيرة مالطا. And we never regretted the fact that we chose the island of Malta. Mistoqsija jekk dakinhar ħasbux fuq x'seta' jagħmel Gaddafi lill-familja tagħhom jekk jinqabdu, qalu illi ma ħasbux f'hekk għaliex il-familja tagħhom dakinhar kien il-poplu Libjan kollu kemm hu. Spjegaw li se jerġgħu morru lura għax-xogħol fl-armata għaliex huma l-uniċi żewġ piloti li jistgħu ħarġu oħrajn fl-użu taż-żewġ jet fighters. Intant il-gvern qal li ż-żewġ ajruplani jkunu jistgħu jingħataw lura meta s-sanzjonijiet li kienu saru fuq il-Libja fil-bidu tal-konflitt jitneħħew. Iż-żewġ bdoti jittieħdu lejn il-Libja b'bord ajruplan tal-Armata Maltija u mistennija jerġgħu lura Malta flimkien mal-familji tagħhom għal btala meta s-sitwazzjoni fartom tkun aktar stabbli.